twatandukanye na mama nkiri muto cyane, ntabwo twigeze tubana kugeza uno munsi wa none. Hari abana benshi bafeninze indoto zabo cyangwa se ibyo bifuzaga gukora cyangwa se aho bifuza kugera kubera badafite support, kandi bivuze ko batayibuze. Bafite base wabo, bafite ba nyirarume bishoboye, ariko ntacyo babakorera. Nagiye kwiga ikiganga, njya ku ishuri ry'ikiganga, nabyo ntibyakunda, nja muri Amerika. Mushike muri Amerika nja kwiga ikiganga, ndavuga ati iby'amategeko byaraferinze, reka nige ikiganga. Mu by'ukuri murambabarira, nashakaga kwiga amategeko kugira ngo ndebe wenda ko nazabona ubutabera cyangwa se ngashobora nko gufunga abantu bishe data, cyangwa se nkihorera mu yandi magambo, murabyumva. Noneho ngiye no mu kiganga nabwo nashaka kwiga ikiganga, murumva ko nari mfite umutima w'inzigo, ni gute nabyita, umutima w'inzika. Nashaka kwiga ikiganga mu gihe kizagere nshobore wenda kuba nk'umunursi ukomeye, cyangwa se abiga ikiganga bafite ibintu byinshi biga, igihe kizagere nje ruguru nzabatera inshinge zishobora kubica. Kuba mwanyitabye, abo tungana, abo nduta, abanduta, ababyeyi bacu, abakozi b'Imana, abahagarariye imiryango, abajya mu bita abachairman, mwakoze cyane, ndabashimiye mwese, ndasize buri muntu wese. Imana ibaho umugisha. Ndibaza ko turaza ntitwavuga like story, urugendo rwacu ni rurerure cyane, ariko ndagerageza kugenda mpina amagambo kugira ngo ducungure murabyumva. Okay, kugira ngo ugire icyo, ndi umunyamakuru nanjye nkunda mu YouTube, kugira ngo uganirize umuntu uzubanza ukamubwira uwo uriwe kugira ngo akumve. So navukiye mu Minembwe, niho iwacu. Mama wanje ari hano mwamubonye. Ndi umwana se turi bangahe ma? Ndi umwana ugira, mama yabyaye abana batandatu, ndi wa gatanu. Babiri barapfuye, dusigaye turi bane. Babiri turabana muri Amerika, undi umwe niwe ubana hano na mama. Navukiye Minembwe, nkurira mu Minembwe, mpava nkiri muto niga muri primaire. Nje Uvira, nkurira Uvira, nigira Uvira, nkomereza i Burundi, nigira i Burundi, mva i Burundi, ubwo ndi kugenda nsimbuka murabyumva. Mva i Burundi nja mu Buhinde, mva mu Buhinde nja muri Amerika. Mu Buhinde no muri Amerika hose nari maze imyaka 11. So nibwo njewe nkigaruka, murabona ko abandi baze bagaruka mu vacation gusura famille, imiryango, jewe nibwo nkigaruka. Rero muri urwo rugendo rwose mbabwiye who I am first. Kuva nkiri muto, inzozi zanje nakuze numva nifuza kuba umunyamategeko, nico nakundaga. Ubwo natangiye urugendo rwanje kubabwira uwo ndi we. Mushobora kumbaza ngo nukubera iki wakuze wumva ushaka kuba umunyamategeko? Ndabasubiza, nukubera ko nakuze ndi imfubyi, mama ari umupfakazi, mbona akarengane yagize. Muraze kumbabarira, hari igihe twabura umuntu ushobora gukama inka zacu. And I was young, nari nkiri muto cyane, ntabwo nari gushobora kuja kwiga gukama inka.
ntabwo nagiriwe amahirwe yo kubona papa wanjye, yapfuye nkiri muto cyane, ntabwo muzi. Birababaje cyane buriya wapfusha papa wawe akicwa na ba mayimayi, siko bimeze? Abapfakazi benshi bari hano ndagira ngo abagabo babo baguye mu ntambara, kandi tubleminga intambara, siko bimeze? Mfite musaza wanje yari umu escort wa Rubegwa, yaguye mu ntambara, yaguye ku rugamba, yagwaniye igihugu. Kuba yaraguye ku rugamba ego biratubabaza, ariko uravuga ngo yagwaniye igihugu, yaritanze, niyo mpamvu yapfuye. Ariko kuba imfubyi, papa wawe ataragiye ku rugamba, ataragwaye, yarishwe, agambaniwe, ubwo bupfubyi burababaza. Kandi kigutangaza ugakurana cyangwa se ugakurira imbere y'abamwishe. Ubona abana babo babayeho neza, biga, wicara uzi ngo uyu n'uyu ko ari 3 4 nibo bishe so, bamugambaniye, bamuziza ubusa, bamuziza uko yaremye. Simfite isoni zo kubivuga. Nubu abamwishe muri bo baracyahari, kandi baridegemza, baragenda. Kubera iki? Zino zose ni ingaruka zo kutagira igihugu, zo kutagira amategeko. Iyo tuje kugira igihugu cyiza, iyo tuje kugira amategeko, wenda tuba twararenganuwe, cyangwa se abishe papa baba barafunzwe, ariko nubu baracyahari. Bamwe bari muri Kigali, abandi baracyari ruguru, abandi barapfuye nabo, kandi bapfuye nabi, bazize wenda indwara zikomeye, sinzi. Ariko ibyo byose nshatse kubivugira iki? Dore narakuze, ndahari, narize, mfite ibikorwa nkora, ntacyo nabaye. Ku myaka yanje nifuje kumenya gukama inka, birananira kubera ko nari nkiri muto cyane. Ariko agahinda nagiraga agahinda ko kuja kwinginga. Papa yavutse ari ikinege, yavukanye na mushiki wiwe, arafa, na mushiki we baramwica. Nukuvuga ngo ba data wacu bandi ntabo twari tubana, twari tuba mu muhana utarimwo abafamiye aho nshobora kwisanga, ahubwo twabanaga nawe wabona mama, abega bamuyomba nibo twabanaga. Noneho nkicara nkibaza ngo ku myaka yanje nje mfite ndamenya gukama inka, kuko birababaza kubyuka mu gitondo ukaja kwinginga uno mupapa wa hano ngo wadukama inka, ni mugora ukaja kwinginga uyu nguyu ngo wadukama inka. Ngenda hayo saza wanjye ndamubwira ngo twakwize gukama inka, ariko ndagira ngo ntanabyibuka kuko twari tukiri batoya. Kuva icyo gihe sister wanje we wundi iwe yanze kumwa amata, kugeza n'ubu ntazamwa amata, kubera ko kumwa amata umugabo umwe wo mu muhana yakamye mu gitondo, undi yakamye mu mugoroba, ejo undi niwe wakamye, ejo undi niwe wakamye, aravuga ngo yewe ntabwo azongera kumwa amata. Ndashimira mama kuba yarabaye intwarikazi, akihanganira ibyo byose, akihanganira ako karengane, akaturera, turakura, ubu ngubu turi abantu bakuru, natwe turamutunze. Ubwo rugendo rw'ubupfubyi rwarakomeje, nisanga ntakibana na mama,
twatandukanye na mama nkiri muto cyane, ntabwo twigeze tubana kugeza uno munsi wa none. Je ntabwo ndabana kuva iyo myaka nari mfite nkiri mutoya cyane kugeza uno munsi wa none sinigeze mbana na mama. Nisanze mba kwa mukuru wanje, mushike kwa mukuru wanje, ku rugendo rwanje rurakomeje. Icyo gihe nifuje kuzaja kwiga, niga muri primaire, musaba ko nshaka kuzaja kwiga amategeko, arabinyemerera bofu wanje. Ndisanga numva ndakunzwe, banyitaho. Igihe ndi kwitegura kuja muri secondaire arapfa. Za nzozi zanje zo kuba umunyamategeko ziba zirarangiye, kuko ishuri yari yaranyemereye n'ibyo yari yaranyemereye nta wundi wari kubinkorera. Nasubiza wenda anko wabwirije, hari abana benshi bafeninze indoto zabo cyangwa se ibyo bifuzaga gukora cyangwa se aho bifuza kugera kubera badafite support, kandi bivuze ko batayibuze. Bafite base wabo, bafite ba nyirarume bishoboye, ariko ntacyo babakorera. Muri uwo mwanya rero babuze iyo support, ugasanga indoto zawe wari ufite ziraferinze. Tiwiza amashuri washakaga kwiga, tugeze ku ndoto zawe, kuko nta kuboko kuri ruhande rwawe kugufasha. Narakomeje, muramu wanje umugabo wa mukuru wanje bofu wanje amaze gupfa, nibwo twagiye kuba mu kigo cyo kwa Rubeni i Burundi. Araturera, nakuriye mu kigo, ndiga ndarangiza uwa gatandatu, fata diplome yanje. Nicyo gihe nagiye mu Buhinde, niko rugendo kuva mu kigo i Burundi. Cyo gihe nagiye mu Buhinde muri Amerika. Aho naho hari yindi story hagati ndashoboye kwinjiramo. Nshitse mu Buhinde, nifuje gukomeza inzozi zanje, kuko nabonye hariho opportunity, ariko ntibyakunda. Nagiye kwiga ikiganga, njya ku ishuri ry'ikiganga, nabyo ntibyakunda. Ja muri Amerika, mushike muri Amerika, ja kwiga ikiganga. Navuga ati iby'amategeko byaraferinze, reka nige ikiganga. Mu by'ukuri murambabarira, nashakaga kwiga amategeko kugira ngo ndebe wenda ko nazabona ubutabera, cyangwa se ngashobora nko gufunga abantu bishe data, cyangwa se nkihorera mu yandi magambo, murabyumva. None ngiye no mu kiganga nabwo nashaka kwiga ikiganga. Murumva ko nari mfite umutima w'inzigo, nigute nabyita, umutima w'inzika. Nashaka kwiga ikiganga igihe kizagere nshobore wenda kuba nk'umunurse ukomeye, cyangwa se abiga ikiganga bafite ibintu byinshi biga. Igihe kizagere nje ruguru nzabatera inshinge zishobora kubica. Izo zose ni inzika z'umubabaro uba warakuranye ukiri mutoya. Ibyo ngibyo mbibabwiye ko I'm being honest to you, ndi kubabwiza ukuri. Kandi bene wacu benshi bazakunda ko abantu bavuga ukuri. Simbizi twe imyaka tumaze iriya ntabwo bazababesha. Like you speak up your mind, uvuga ibyo wiyumvamo, sibyo? Ariko narakishijwe, narasenze Imana, uwo mutima narawuretse. Papa Ruben yashobora kuzareba kino kiganiro, cyangwa se agategera igikorwa twakoreye hano. Ndamushimiye ko yatwakiriye mu kigo, akaturera, akatwigisha, kandi akatwigisha n'ijambo ry'Imana. Imana imuhumugisha iwe na madame wiwe. Nkomeje urugenzi rwanje, nagiye mbaciramo, nagiye ncamo nsimbuka. Uwo niwe jewe. Noneho urwo rugendo mwabwumvishije kuva nkiri muto, aho naciye hose ngeze muri Amerika, sibyo? Munyikirize, muracankurikiye? Muri kuntegera neza? Hariho nakwajije? Twagiye. Nshitse muri Amerika, nababwiye ko nagiye kwiga ikiganga, nacyo ngita mu nzira.
kubera iki buriya iyo ufite ibikomere byinshi hari igihe utangira ikintu kimwe ukagita mu nzira kikakunanira ugatangira ikindi kikakunanira. Byabaye ngombwa ko ngireka nacyo sinakirangiza nursing school, nagiye kwiga nkomereza mu bindi bya business. So nabyo birakunda, ushobora kuba ufite indoto izo gukora kino kintu kitakunda, nje ntabwo nza ncika intege, kitakunda nga tryinga kino nga tryinga kino. So I keep trying, nakomeje kugerageza ibindi bitandukanye, aricyo nshaka kuvugaho. Ibyo ngibyo nagerageje bindi nshobora kuba byarabaye successful, hari umusaruro se cyangwa hari icyavuyemo. Rero simbutse gatoya, ntabwo nifuje kujya njyenyine urwo rugendo rwose. Ndavuga ati umunsi nzaza hano muri Amerika, ese niki nakora muri Afrika, murambabarira, umunsi nzaza muri Afrika niki nakora. Gusura famille yanje ni byiza, kubana na famille yanje ni byiza, ariko do I really need nkeneye gusa family yanje? No. Hari umupapa umwe akazi utubwira ngo kujya wenyine, ngo iyo wakomeje kujya wenyine uzugera ugatumba, ngo kandi ngo iyo utumze ngo kugira ngo utumburuke ngo bishobora gutwara nk'iminsi 2, ngo ariko ngo iyo ushaka ko uhora like ufite amahoro mu nda no n'ibijyo ntibigutumbishe, mu yandi magambo uhora uguwe neza mu nda, ugomba gusangira n'abandi bantu. So nanje nifuje gusangira namwe, cyane cyane babana b'imfubyi. Nubwo buriya nubona mama wabo hano ubona umwana muri we, ntabwo twari gutumira abana bose n'abamama, ariko abamama nibo bajya baprovidinga, akamenya umwana wanje ndateka kino, umwana wanje akeneye kino. Rero nifuje kuganira gusangira n'abana b'imfubyi n'abamama babo, bamama babo, kugira ngo having a fun, tujye twishime tuganire. Nicyo kintu numvaga nisubirayo nzumva umutima wanje like uri happy, nicyo kintu cyanjemo. So what did I do? Nakoze iki kugira ngo, murabona ko bintu byose bisaba amafaranga, right? Bino bintu kubitegura bitwara amafaranga. Yeah, buri kintu cyose na amafaranga. Nageze i Kigali nsanga na parking baza bayishura, like even 1 minute barishuza parking. Ndibaza what? Nyine birantangaza. So nakoze iki kugira ngo mbone aya mafaranga? Mfite bills zanje, mfite ibintu nishura, mfite amadepansi yanje muri Amerika, muzamuhumva hariho ibintu byinshi, nta mafaranga mfite. Ariko nakoze iki? Naricaye ndatekereza, se ko mfite kuzaja uno mwaka gusangira n'imfubyi n'abapfakazi bagenzi bacu, ko mama n'umupfakazi nanje ndi imfubyi, niki nakora? So I decided to cut my hair. Naciye imisatsi yanje, nari ngira imisatsi myiza cyane, abayizi wenda imisatsi y'amarende miremire. So naciye imisatsi yanje kubera nakoze imibare, nkora imibare, nje nkunda gukora like budget, nkora imibare ndeba amafaranga nza ndepansa muri salon. Kwisukisha twebwe birahenze cyane, ushobora kudepansa nk'amafaranga $150 kwisukisha gusa. Nkora imibare mbona nza ntakaza amafaranga menshi muri salon cyane, pitamo guca imisatsi yanje. Maze guca imisatsi yanje, noneho buri kwezi y'amafaranga na depansa y'imisatsi nkazajya na saving, buri kwezi nkaya saving. Ndagenda nyine creating account ya saving, amafaranga nzozana hano muri Afrika. Buri kwezi nga saving ya amafaranga, buri kwezi nga saving ya amafaranga. Murashaka kumva amafaranga na savinze? Murashaka kumva umubari? Aya. So na amafaranga menshi nashoboye gusavinga, niberaho nyine natire, niko muza na tirere yanje
nkagenda ngashiramo utuvuta ngikora udufresheri niberaho gutyo nta misatsi. And most of people, my friends or my family bakambaza kubera iki waciye imisatsi yawe, kubera iki waciye imisatsi yawe, and then nkababwira hey nje imisatsi zingora, imisatsi baza bansuka nkababara like nyine I'm enjoying, like ndi enjoying akwiberaho nta misatsi mfite, bimpereza amahoro, niyo excuse nababwiraga. Ariko ndagira mwebwe mbibibanga ndaribabwiye sibyo. So ayo mafaranga na savinze niyo nakoresheje mu bino bikorwa kugira ngo tubashe kwishimana no munsi. Jambo rigira gatatu, ndihanganisha abapfakazi bose. Urugendo rwaje ndagira ngo turuvuye mwabwumvishije. So tugeze ku gikorwa nyamukuru cyatuzanye hano. Ndihanganisha abapfakazi bose n'abana b'imfubyi nkanje, mbabwire ngo ubuzima muri muno munsi wa none bushobora guhinduka. No matter what. Nta Imana itakura umuntu ntanawe itamugeza. Nje ubwanje mundebye uyu nguyu. Aho nduno munsi cyangwa se byo mfite uno munsi ntabwo nari nzi ko nzaba uwondiwe uyu munsi wa none. Ntabwo nigeze nibwira ko hari umunsi uzashika ngahagarara imbere y'abantu gutya ngashobora kuganira nabo. No, kandi ndabimenyereye ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu. Ni henshi nagiye mpura n'abantu nkamwe cyangwa se benshi kurusha abangaba. Ndabihanganisha cyane cyane abantu batoya bapfakaye bangana nanje cyangwa se abonduta cyangwa abanduta biravana. Hari abapfaye no ku myaka mike ya 18 20 iyo ndayirengeje. Rero mwihangane kuko anko yabwirije aravuga nimba ukiri mutoya ukaba warapfakaye ariko hakaba hari amahirwe ko wakongera ukubaka urugo, why not go and get married? Mwongere mushakwe. Dore abantu bari gupfa cyane, dukeneye n'abandi bana. Kongo dore abantu bapfuye. Mwongere mushakwe mubyara abandi bana. Ariko nshobora kukubaza icyo kibazo ngo mwongere mushakwe mubyara abandi bana, ukambwira se umugabo se mufite ari hehe? Basaza bacu se bari hehe? Tabari hano. Je mfite ikibazo nshaka kwibaza. Bano bapfakazi bacu ko ari batoya, why don't you guys marry them? Kubera iki mutazamubashaka mukagenda gushaka abakecuru bavuye muri Amerika no muri Europe? Nyine je birantangaza. First of all, wananiwe kushaka urugamba tiwagiye gutabara, ariko mugenzi wawe nkashaka yaragiye aratabara, kandi atabara muri bare yatabaye mama wawe arimwo, papa wawe arimwo, sibyo? Arapfa asize umugore wiwe n'umwana umwe, sibyo? Wewe utaragiye gutabara, why don't you marry these women? Kubera ko utoshaka uno mugore wa mugenzi wawe ngo ubuzima bukomeze. Bariya se uriya mukecuru ugiye gushaka se uramuzi, uranamukunze, tushaka gusa kugenda muri Amerika? So mureke twumvikane tena, I'm being honest. Kubera nje bizabimbabaza kubona basaza bacu, kandi bari hano bamwe ndi kubona bari guseka hari, sibyo? Basaza bacu ntimwagiye gutabara, sibyo nshuti zanjye? Mwe muri hano kandi impamvu utagiye gutabara nuko ufite ubwoba. Ariko wa wundi utaragize ubwoba akitanga akagenda agasiga umugore wiwe, wa mugore wiwe arapfakaye akiri mutoya ku myaka 18 20 afite umwana umwe. Why don't you go and marry that woman? Kubera ko utogenda ufata uriya mugore wa mugenzi wawe wapfuye ubane nawe? Tibyemewe pastor. And nje ndagaruka no kuba pastor, why don't kubera iki mutazamubabwira bari bo bashaka? Nyine ntago tuzatwumva mubishiramwe imbaraga mubibabwire. Ishaka nza numva abanyamurenge bagira niri
nimba udashobora gushaka Angelique umukobwa ufite imyaka 18 mwiza cyane wapfaka ufite umwana umwe kandi mugenzi wawe mwarasangiye iwe akaja ku rugamba agapfa, ntugire iryo shaka ryo kuvuga ngo reka nje uno mugore wiwe yasize tubane, ariko ukaje gushaka umukecuru wo muri Europe ufite imyaka 60 ungana na mama wawe. Kubera gusa ubuzima burahinduka, life changes. Nshuti zanje, ubuzima burahinduka, so kubw'iyo mpamvu rero ba sister wanje, babyara banje, bakazini banje babuze abagabo babashaka, ni nabwo usanga nyine hari ibindi bibazo murabyumva siko bimeze. Rero muzajya mugabanya kubakomeretsa kabiri. First barashatswe, icya kabiri bafusha abagabo babo, icya gatatu timubashatse, icya kane muraba blaminga gusa. Abapfakazi ngo bagize gutya ngo bakoze. No way. Ibyo bigomba guhinduka. Mwihangane, mukomere, Imana iri kumwe namwe. Data ni umugabo w'abapfakazi, ni se w'imfubyi. Kino gihe kizarangira, ibihe bizarangira, ibihe bizashira, ubuzima buzahinduka. Benshi mufite amadosiye hano, muzaza muri Amerika, muzaza muri Canada. Ndababaye kuba ndasanze Nyabikiza hano. Pascal yari inshuti yaje, yashenjaguye umutima waje. Pascal yapfuye urupfu rubi rwambabaje. Umuntu narinzi ko nzosanga no wa mbere ngashobora kubana nawe Nyabikiza. Ndashima Imana ko Imana yamutwaye muri Canada. Je nta kindi numva nababwira. Ndabizi ko mufite ihumure zivuye ihumure abantu benshi bagiye babahumuriza. Ndabizi ko hano hagiye haza abantu benshi batandukanye baje kubafasha. Ntimukigere mu byinumira, ntimugacike intege. Nimba umuntu ashobora guhaguruka agasiga ibyiwe agatanga amafaranga yo kugira gusa ngo abane namwe, mu biha agaciro kandi munabashimire. Siko bimeze? Bishatse kuvuga ngo hari ababafite ku mutima nkanje, hari n'abandi batabafite ku mutima. Izo mugomba kubimenya. Hari umuntu ubwira ngo waretse tugafasha imfubyi n'abapfakazi. My friends yarambwiye ngo ibyo ni iby'abapasiteri ngo muri church ngo nibo baza babafasha. So mwihangane, ngarutse ku ijambo ryanje, mukomere, Imana iri kumwe namwe, buno buzima buzahinduka, bino bihe bizashira. Ndihanganisha n'abana banyu bagenzi banje ko ndi imfubyi, mubambwirire abangana nanje, abo nduta, abakiri bato kuri nje, mubabwire ko ubuzima buzahinduka. Aba mama ndabizi ko bibabaje, ariko uza wirinda kubwira umwana wa magambo amukomeretsa. Umubwire, ufate umutima wawe umubwire ngo ubuzima buzahinduka. Iryo jambo ryonyine riramukomeza. Umubwire ko ubuzima buzahinduka, umushiremo icyizere cy'ejo hazaza, kandi umubwire ko turahari, twarakuze, natwe ubuzima bwarahindutse. Niyo mpamvu nanje ndi hano. Ibyo nshoboye nabimufasha, ibyo ndashoboye Imana izabimufasha. Siko mugende mwige. Ndabiza abanyafrika ntabwo muza mubwira abana banyu ko mubakunda, sibyo? Like twebwe ntabwo umwana yagenda kujya mutamubwira I love you. Ugomba kumubwira I love you, yabyuka akaza kubwira I love you. Mbese niryo jambo nyine nibyo bihugu, niyo systeme twasanziriye. So mugerageze gushiramo icyizere abana banyu cy'ejo hazaza, kandi munababwire ko mubakunda. Aho papa wiwe adahari kugira ngo amubwire ko amukunda, we hamubere kuko ni wowe byose, mubwire ko umukunda. Iyo umwana akuranye ijambo abantu bamubwira ko bamukunda, ni mwiza, ejo ni heza, aziga neza,
azagira ubuzima bwiza. Turi kumwe? Mugerageze, ndabizi ko mutazamubikora nkanje jewe n'imyaka mfite mama ntarambwira ngo ndagukunda. Kubera iki tutaza tubwirana ko mudukunda? Why? Ngahe nabimbwire mwumve nabyo bambwira. Kandi ndabizi ko nkunda, ariko wa mucyo wacu nagushaka kubwira umwana wawe ngo I love you, ndagukunda, ntabwo wabikora. Ariko mugerageze abamama bari hano, abapfakazi hano, mwige kubwira abana banyu ko mubakunda, mubabwire ko ari beza, kandi mubabwire ko ibihe bizahinduka, ubuzima buzahinduka no matter what. Nta gihe kitagira iherezo. Ikigira kabiri, muhaguruke mukore. Turi hano kugira ngo tubasapotinge, ndi mubaba supportinga naje. Abamama biteje imbere ndabashimiye, abamama bafite icyo bakora ndabashimiye, abamama biga kudoda numvise ko hari abadoda ndabashimiye ko bahagaze nk'intwarikazi bakigwanaho. Abifuza ko jewe ntabwo naje nje kuvuga ngo nguhereze ngo igitenge ngo oya, ibitenge barabihaye byinshi sibyo. Nimba wifuza, umva ko wifuza kwiteza imbere, hari icyo ushaka gukora, we are here to support you. Turahari kugira ngo tubafashe. Igishoro cyangwa se amafaranga no guhereza, wayagenda ukayakoresha ibintu akarangira ubwo ngubwo. Ariko niba ufite igishoro, hakaba hari ikintu washinga cyangwa se ikintu wakora kaza kikwinjiriza amafaranga make yo ku kwezi, icyo nicyo kintu jewe nishimiye gufasha umuntu numva ibyo nshoboye. Siko bimeze ba mama? Muhaguruke, mukenyere, mushikame, mukore ibyo mushoboye, kandi ibyo mutushoboye nta kibazo, ariko wumva bishoboye nukuri muhaguruke ba mama mukore. Tuzabafasha ibyo dushoboye, twe turi hariya twagiriwe amahirwe tugenda mbere yanyu, n'Imana izabidufashamo. Turi kumwe? Ndi hafi kurangiza, nshobora kuba nabarambiye. Ndarangije amagambo yanje yarayo, simfite ibya mirenga, ariko naje kubasura kamurumuna wanyu, cyangwa se abo nduta nka mukuru wanyu, cyangwa se abambere amabo dufitanye amasano. Magambo yanje rero ndangiza ndashimira abantu bateguye kino gikorwa.